me kolaze. Zemljina neba su velika ko Bog, sa nekom za sve. Najveći jad je ostaviti dom, od nemila do nedraga pred sudbinom zlom. Ne ostaju tragovi, pesme grobovi ne trebaju. 2 decenije nakon trogodišnjeg strašnog rata koji je pustošio sve ljudsko na ovim prostorima, nisu dovoljne da rane zarastu, da se prošlost zaboravi, da se bez bola život nastavi. Najviše ga se sjećaju oni kojima je najviše odnio, a odnosio je sve što se moglo odnijeti. Životi, djetinjstvo, mladost, ljudskost, dostojanstvo, domovi, sve je otišlo u bespovrat. A onda je došao Dayton i sunce je nad ovom našom malom republikom, velikom žrtvom stečenom, konačno zasjelo. Život se nastavio, ali više ništa nije bilo isto. Kako dalje? Pitali su se oni koji su ostali na svojim ognjištima. Od čega početi? Vapili su oni koji su napustili svoje domove i došli u neka tuđa mjesta, neke druge gradove. Ovo je slovo o njima, o onima koji su protjerani, koji su raseljeni, koji su bez ičega ostali, koji su se iz ničega izdigli. Gdje su oni danas? Kako žive i šta rade? Slovo o izbjeglicama. Veliki neki društveni poremećaj i problemi kao što su rat i tako dalje, raspadanje država proizvode mnoge posljedice, među njima i tu pojavu izbjeglištva, raseljenih lica. I to je zaista jedan složeni društveni problem, rekao bih, iz mog nekog sociološkog ugla. Dakle, radi se o jednom zaista složenom problemu kao što je problem izbjeglištva. Ja sam živio na Novom Travniku. Pošto tamo jako rano krenula ta previranja, pošto je bila aktuelna i od velike važnosti fabrika namjenske proizvodnje Bratstva Novi Travnik. Tamo je već kolebanja krenula i možda i početkom 1991. godine. Tako da su bile te stalne tenzije, ako vam kaže da su godinu dana ranije bili svi srpski stanovi obilježeni. Na moju sreću ili nesreću, ja sam bio osnivač Srpske demokratske stranke u Novom Travniku, bio sam odbornik u Skupštini opštine Novi Travnik, bio sam sekretar i sekretar Srpskog prostornog društva. Teška su to vremena bila. Moj stan, odnosno došli su da me likvidiraju uoči Vaskrsa 1992. godine. Sreća, otišao sam u Kakan, pošto sam u Kaknju rođen. To je 40 km od Novog Travnika. Otišao sam, poslao sam suprugu da proslavimo tamo sa djecom kod majke Vaskrs. I tako to me je zadesilo. Moja priča što sam ja izbjegla 1995. iz Kostajnice, Hrvatske. Izbjegla sam ja i sin. I otišli smo u Šid i Šida nas prebace, dobili smo napismeno, ako nećemo za Kosovsku Mitrovicu, gubimo pravo status izbjeglica. Mi smo morali otići. Kad smo ošli tamo, dobili smo stvarno i smještaj, i kuću. I mali sin mi počeo odmah raditi trepčija u restoranu. Taj je gazda što nam je dao kuću, bio je stvarno s nama zadovoljan. I on kaže, ostanite tu, ja ću to nama prevesti. Međuvremenu kad se tamo zagužvalo, on je nas samo gledao da izvuče od tuda. Mi smo otišli i odemo u Dobrlji. To ti je kod Novog Grada. To ti je gdje je granica Hrvatska i Bosna. I kad smo mi došli tamo na tetkino imanje, od moje pokojne tetke imanje, i tu smo mi bili 1,5 godinu dana. Mi smo tu stvarno stekli. Baš lijepo nas dvoje. I on se oženi, ja sam rekla sine, ja ne moram to podnijeti, ja sam pokupila se i otišla u Zabijeljnu. 1992. godine sam došao iz Jasenice, to jest opština Srebrenik. Ajde da kažem kao izbjeglo lice, to jest ajde mobilisani vojnik tad, JNA. I tako sam ovdje ostao na ovim prostorima cijelo vrijeme. S tim što su normalno borbe bile gor po Majevce, ali odmor je tu bio neki u Bijeljni, dok mi je mama bila tamo negdje u Srbiji, u Osečni, sa bratićom mlađima, a tata i
Brat, mlađi su bili u federaciji, brat je mlađi bio do 93. godine, a tata je bio do 94. godine. Dok nije zamijenio neku imovinu, pa je poslije tako. To se nešto dešavalo. 96. kad smo se pokrenuli praktično iz Slobodarskog Ilijaša, tu teritoriju koju smo zadržali cijeli rat i praktično po Daytonu morali da napustimo. Svi smo počeli da tražimo negdje neki kutak za svoju porodicu, za svoj posao i na neki način smo došli u Bijeljinu. To je neko opredjeljenje bilo lično. Bilo je opredjeljenje naravno vani, Srbija, ali nešto je više vuklo da ostanemo ovdje i tako je bilo da smo došli u Bijeljinu 96. i da smo se uselili u jednu kuću bez vrata prozora, da smo to malo adaptirali, da sam poslije toga završio dio specijalizacije, da sam otvorio privatnu ordinaciju i da i danas dan radim i da sam zadovoljan i smatram se uspješnim. Dakle, ja sam do rata živio u Sarajevu, radio tamo na poslovima vaših novinara i još nekim poslovima, bavio se naukom. Onda me rat uputio ovdje jer mi je supruga iz Semberije i tu sam došao i naravno da iz svog ugla mogu da govorim o tom problemu. Primorani da napuste svoje domove, izbjeglice idu tamo gdje smatraju da im je najlakše da opstanu. U mjesta gdje imaju rodbinu i prijatelje ili tamo gdje su organizovano svi krenuli. Fenomen prihvatanja izbjeglica desio se u Bijeljini. Najveći broj raseljenih Srba iz Sarajeva, Tuzle i Zenice, njih oko 70.000, stigao je u ovaj grad. I većina njih do današnjih dana u njemu je i ostala. Mislim da su prve izbjeglice masovno ili organizovano došle u opštinu Bijeljina, odnosno u Semberiju, negdje kraj 1991. godine i to su bile mjesne zajednice, koliko se ja sjećam, Potpeć, Tinja, to je dio, ja mislim, opštine Srebrenik. To je bio period kraj 1991. početak 1992. I oni su se posle vratili, neka prijetnja im je bila, ne mogu ja suditi o tome, naš zadatak je bio da ih ovdje dočekamo, primimo, zbrinemo u jednom periodu. Oni su posle se vratili u ta svoja mjesta i rat je zatekao tamo. Ja mislim većinu koji su završili u Smolući, tom dijelu, to je već ljeto 1992. kad su ponovo došli u Bijeljinu. To je bio prvi značajniji dolazak tih protjeranih građana Bosne i Hercegovine. Ja iskustvo znam da ovdje je Bijeljina u ratu bila vrlo pogodan ambijent da ljudi dođu. Čak i danas ljudi dolaze u Bijeljinu, ali tada zbog nekih, čini mi se čak i logičkih zaziranja, jer mala zajednica uvijek zazire kad vam dođu neki ljudi sa strane, pa pogotovo kad dođu iz velikih gradova kao što je Sarajevo, Tuzla i Zenica. Ja sam lično imao nekih problema, neki su meni ljudi, ja sam bio prije rata urednik na radioteleviziji Sarajevo, magistar nauka, su mi rekli, pa dobro, ali nisi ti nama toliko potreba. Znam da je veliki broj ljekara, recimo, iz Sarajeva, iz Tuzle, došao u Bijeljinu, pa su ih neki ovdje rukovodioci iz zdravstva upućivali dalje i svih branši. Dakle, taj problem zaista postoji i ja mislim da nikada do kraja se ne mogu ljudi koji dođu u novu sredinu ili za dugo vrijeme se ne mogu adaptirati. Tako da mi je drago da ste prepoznali suštinu tog problema i da se time bavite. Tako došao sam 1994. godine u Bijeljinu. Tako tu sam se zadržao. Nakon svojih 6 dana otišao sam da ratujem u 3. Majvičku. I ako vam kažem od tog čitavog perioda šta se promijenio, za mene ništa. Sam došla u Bijeljinu. Tu ja sam počela odmah rat na pijaci. U 2 sata noći ja sam znala tržni centar ići, metnem vreću krompira i nosim pijac. U 2 sata noći zauzmašno mjesta po ulici radila. Dok nisam malo
dobila neki novac i onda kad sam dobila, onda počnem raditi s pilićima. Uzmem rashladnu vitrinu i otleden sam krenula i išla, stvarno sam fino zarađivala, ali šta ćeš? Po nesreći, kažu, nikad čovjek nije pametan. Pa sam onda, kad sam tako radila, dođe jedan čovjek iz Kostajnice, Bosanske. Bosanska Kostajnica se zvala. I on tu jednu godinu dana mene učio da me oženi, oženit ću te i oženi on mene. I kad je on primijetio da imam para, on je to da kupimo kuću. Hajde kupim kuću da se neđe smiri. Kupim mi kuću u Amajlijama. Kad smo mi kupili kuću u Amajlijama i sve on vjenčao i svi imam ja papire, sve 1/2. I otleden on počne piti, počne da izvinite vršiti preljube, mene počne tući, nož nosio na mene. I nije im dao mira nikad. Ja sam, oni mene iščerao, ja sam kroz prozor iskočila. On je mene čio zaklet nožom. I ja sam kroz prozor iskočila, srećom bilo niska kuća. I ja sam njega predala na sud. I više nisam ni vraćala tu. Ja bi se zahvalio Semberi. Oni su nas na neki način primili. Naša su djeca išla u škole. Mi smo našli krov nad glavom napravili, ostvarili svoje poslove. Većina ljudi je stekla krov nad glavom. Našla posao, živi tu jednostavno, druži se. Prošlo 15 do 17 godina, pa šta sad? Mislim da nekako mi ta priča nije uvijek realna jer ja nemam vremena za nju. Imam osjećaj da smo se mi samim tim dolaskom ovdje prilagodili tome što ja hoću da kažem. Ipak je nas Semberija stavila pod krilo. I ipak smo koliko toliko bili zaštićeni. Opet gledajući na osnovu druge krajeve gdje su ljudi dolazili, ne je bilo ništa. Ipak je Semberija bila poljoprivredni kraj. Drugi talas ili druga masovnija pojava u tom dijelu je bio, ja mislim, početak marta 1992. kada su građani Bosanskog Broda i te opštine došli u opštinu Bijeljina i to je bila isto jedna masovna pojava. Opština Bijeljina u tom momentu je zbrinula sve te građane koji su ovdje došli po toj osnovu. Zbrinuti su uglavnom po privatnim kućama. Crveni krst je imao tu neke aktivnosti. Ali da li su izbjeglice zaista bile prihvaćene u novim sredinama? Da li je miješanje stanovništva jačalo ideju zajedništva ili su se rađale neke nove podjele? Ko je koga više ogovarao? Ko je na koga bio ljubomoran? A ko je sa kim saosjećao? Taj problem je mnogo dublji nego što se on prepoznaje na površini. Dakle, dođu ljudi i opstanu oni, ali koliko se oni uklope u jednu lokalnu zajednicu, koliko su prihvaćeni, koliko tu ima nekih zaziranja, zašto su došli. Ja mislim da je bilo raspoloženje pozitivno, da su i prihvatili da im pomognu onoliko koliko su oni bili u mogućnosti. Da li je to tako ili nije, ajde možemo suditi. Evo, imamo činjenice, imamo period, ali to treba pitati te građane koji su izbjegli u Bijeljinu. Ja po onome što sam imao informacije tad i što imam informacije sad, koliko je građana Bosne i Hercegovine zadržalo se na području opštine Bijeljina, mislim da je Bijeljina tu pružila maksimum, onoliko koliko je mogla. Da, obični ljudi trpe kao i mi. Samo što smo mi, kažem ti, mi smo izgubili, ja znam da i oni možda misle da smo mi možda smetnja njihovom razvoju i ponekad se vodi takva politika, da bi oni bolje živjeli. Ali mi mislimo jednog razloga što smo otišli, ostavili smo svoje prostore. Meni to kao čovjeku koji sam ovako dosta emotivne umjetnosti i pjesnik sam na kraju krajeva, meni to nedostaje. I čini mi se kad umrem ne bi brojao da sam umro ako bi tamo bio sahranjen. S ovim mještanima ne družimo se, samo što su ove izbjeglice.
sa ovim izbjeglicama što nikako, zavidni što držim tu kokoš, što se borimo nas dvoje. Nemam ni s kim ništa, ne diram te, ne diraj me. Gotovo. Uzeli tu šupu i danas mi žena prigovara za tu šupu. 92. 93. tu je, ja mislim da se malo izgubila kontrola, nisam baš tu učestvovao toliko aktivno. Došlo je do stradanja nekog stanovništva, nekih ljudi u određenim regijama. Nije se moglo kontrolisati sve to i onda je došlo se u situaciju da se višak stambenog prostora dodjeljuje nekima, pa onda nastaju sukobi između vlasnika prostora i ljudi, građana kojima je to dodijeljeno dijelom da koriste. To se pojavljuju već problemi kraj 92. druga polovina 92. i dalje. A mislim da do polovine 92. da je to bilo dobrovoljno. Da je toga bilo, na primjer, da se govori da su lopovi, kriminalci, opljačkali onu kuću, obili ovu kuću, obili vikendice, zapalili ovo, ne znam ni ja više šta je tu. Ali ne mogu da kažem, bilo je ujeda i ovi koji su došli, semberci, kupusari, vaki, naki, a u suštini mi smo danas svi tu. I svi smo mi danas kupusari. Moja su djeca rođena tu. Ja već 20 godina živim ovdje. Početak te netrpeljivosti jeste u onoj rečenici ne trebate nam vi. Dakle, to je jedan pojavni oblik ispoljavanja tog problema. Drugi je u tome da kad dođu ljudi koji imaju neki kapacitet pogotovo, da se zazire od njih. Dakle, taj lokalizam, dakle, ta jedna specifična vrsta odnosa u lokalnoj zajednici. To vam je problem kad u jednoj lokalnoj zajednici zna svak svakoga. I kad dođu nove ljude, onda ih ne znaju. Onda jedan od problema sa kojima smo mi susrećali jeste da onda počinju razne priče. Jeli, ne trebaju nam, oni su ovo. Tada je to bilo i na liniji tog patriotizma, ideologizma i tako dalje. Dakle, bilo je tu tih problema. Naravno, nisu to toliko suštinski problemi, ali oni imali su određenu refleksiju na ličnost. Ja nisam puno razmišljao o tome da li je to neko izbjeglica, raseljeno lice, domaći. Nekako mi ta uvijek priča je teško padala, ali ja smatram da su me prihvatili realno. Puno slušamo i pozitivnih i negativnih primjera, ali ja razumijem i ljude koji su ovdje živjeli i koji nisu nigdje morali da idu, ali ja sam morao da idem. Ja to često kažem, ostavio svoju kuću da neko drugi ne bi ostavio svoju kuću. Jer mi nismo u toku rata morali da se selimo, mi smo se u miru selili. Došli su sve kategorije stanovništva, što od ruralnog i od gradskog. Već 95. je taj dio Sarajeva došao ovdje, što je nešto možda drugačije promijenio tu sliku o izbjeglom stanovništvu, ali mislim da Bijeljina tu nije pravila razliku. Prihvaćeno je svo stanovništvo koje je došlo i mislim da je tu dolazio prosjek onakav kakav je, što po obrazovanju, što po zanimanju. Mislim da nema tu razlika neki posebni. Tada je ovdje važio neki princip bijeli i zeleni kartona. Iako si zeleni karton, čini mi se zeleni jest, ne možeš ovdje da ostaneš, ne možeš da primaš humanitarnu pomoć, a moraš da ideš na liniju. Možeš zamisliti koje je to bilo opredjeljenje tih vlasti koji su tada bili? Ljudi koji su došli, oni su, čim su smjestili svoje porodice, jer su oni došli sa određenih pozicija ratnih, tamo gdje su bili, oni su se odmah povezivali, jer je to bio najpreči posao. I tu čini mi se da nije bilo problem. Mislim da čak jedan broj domaćih komandanata ili ljudi koji su odlučivali imao malo negatorski odnos prema ljudima koji su dolazili. Dakle, i kroz taj odnos prema ratištu, upućivanje, pokazivalo se da taj odnos među ljudima nije kako treba. Ja čak mislim da tu ima nečeg generičkog, nečeg u biću ljudi oko tih nesporazuma.
Nigdje nas nisu dobro prihvatili. Nisu nas dobro prihvatili Ilijaš. Jer bilo je bitno da mi tu jesmo i da idemo na liniju. To je činjenica, to je jedna gorka činjenica. Ja to nikad nisam mogao zamisliti što bi tako. Ovdje je došla jedna porodica Vuković, koja se preziva kao ja, dakle nema veze sa mojom porodicom. Oni su dole negdje na početku rata ubijeni njih 5-6. I ti momci, ljudi koji su preživjeli, su došli kod mene da im pomognem da skupe tu sirotinju, dakle, sa različitih strana. A onda je, čini mi se da je tada načelnik Ministarstva odbrane bio Vlado Simić, koji je ovu dvojicu ljudi koji su preživjeli od tih 6, dakle 6 ih je ubijeno, odmah poslao na liniju negdje na Majevicu. I onda su oni molili da ne idu na liniju dok ne riješe statuse te sirotinje svoje, da negdje nađu sobu, kuću. I ja sam tada nazvao Vladu i rekao mu, kaže on, ne, oni moraju ide. Ja kažem, Vlado, dovoljno njih poginulo za ovu ideju, ali daj. A to nerazumijenje koje je od njega bilo tada je za mene bilo šokantno. vraćaju se ljudi, ognjišta gase, zauvek odlaze. Zemljina neba su velika ko Bog, sa nekom za sve. Najveći jad je ostaviti dom, od nemila do nedraga pred sudbinom zlom. Ne ostaju tragovi, pesme grobovi ne trebaju. O izbjegličkom problemu mnogo se govorilo, ali se zvanično malo šta rješavalo. Izbjeglička pitanja najčešće su služila kao instrument za dobijanje predizbornih političkih poena, a prava rješenja nisu bila ni na vidiku. Uspjevali su jedino oni koji su se oslanjali na svoju upornost i snalažljivost. Oni koji su očekivali da im država riješi problem, ostali su kratkih rukava i naravno bez sopstvenih domova. 2 decenije nakon rata najveći izbjeglički problem stanovanje nije riješen. Samo u Bijeljini oko 1350 lica živi u takozvanom alternativnom smještaju. Ostatak je imao sreće da stvori novi krov nad glavom, dok se nekolicina može smatrati uspješnim u društveno-ekonomskom smislu. Prvi problem kada sam ja došao u Bijeljinu bio je problem smještaja. Dakle, bez obzira što mi jednim dijelom porodica vezana za Semberiju, od supruge su živjeli na selu. Dakle, taj problem smještaja je možda za početak ključni problem. Poslije postoji problemi posla, problemi nekih uloga koje ljudi koji su imali neke uloge treba da imaju u novoj zajednici. Problemi nekih zaziranja. Pa nisam riješio ni stambeno pitanje, nisam riješio ništa, kažem ti. Bilo je ti, kažem ti, problema. Evo recimo to sa strujom, recimo, kažem ti, meni se, ja imam te papire, kanim se nekad jednu knjigu napišem. I ja mislim 20 puta, nego mene, nego mi svim podstanarima bijedi koji su tu. Tu je bila žena gdje je muž bio zarabljen tamo negdje, pa i njoj dojde isući svoj. Pa su mi skidali nesu u sad 6 mjeseci, a ja poslije saznam da je 800.000 otpisano, ne znam ti, duga ili ne znam još toliko ili toliko. Bogatim, moćnim ljudima. Ja sam to eto pri kraju sam toga reprograma, kažem, da li sam morao u komadu da odnesem par hiljada maraka, mogao sam tada plaza kupim. Vjerovatno ga neću nikad ne kupiti. U jednoj sobi živi, u jednoj sobi. Šta da radiš? Ja kažem, rat je bio. Bio sam 3 puta odbornik u 3 opštine. Dobro, tada se zvao da neka delegat, pa sam bio. Pa bio u Kakni gdje sam rođen, pa bio u Zenici gdje sam radio, pa sam bio u Novom Travni.
Pa sam bio predsjednik sindikata, pa sam bio predsjednik omladine. Dolazio sam i ovdje u Bijeljinu, pa sam nekad bio u vrhu omladinske organizacije Bosne i Hercegovine. I onda sebe pitam, pa kako ja ne mogu danas da ništa budem u srpskom narodu? Pozicije ili stručnost ne zavise valjda od porijekla. To zavisi od činjenica šta radimo i kad radimo. Ne mislim da je to problem sad. Neko je na funkciji zato što je domaći ili što nije ili... Mene zaboli da recimo nema poslanika, da ne može da bude izbjeglica premijer. Da ne može izbjeglica da bude nigdje načelnik opštine. Danas ako nas je primjera, ne bi spomenuo Bijeljinu, da me ne bi neko shvatio. Ali ako nas je tu 50%, što da sebi bilo 50% odbornika? Zašto ne mogu naše nevladine organizacije da dobiju neka budžetska sredstva? Kada sam došao u Bijeljinu, iako sam odmah imao neku značajniju funkciju i ulogu, a znali su ljudi da ja ovdje nemam ništa. I pokojni Čedo Pavlović, koji je jedan ugledan, koji je predratni ugledni domaćin iz Semberije, me u jednoj kafani sreo i rekao, slušaj Drago, ja znam da si ti čestit čovjek, da nećeš da otmeš nikome kuću. Jel? Evo ja imam u Bijeljini neku kuću koju niko ne stanuje ako želiš dok se ne snađe. Ja sam bio pokošena trava. I čekao sam kad će prva kiša da padne, da vegetacija počne da raste. I kad je kiša pala posle te 95. godine, u stvari na 96. u proljeće, vegetacija je počela. To sam ja. Od tad počinje moj život. Znači, normalno da je teško. Misaona imenica je bila moja da imam parče zemlje ovdje. A kamoli hektar zemlje. Ili kamoli firmu od 5 miliona. To je bila misaona imenica. Ja sam razmišljao kako, šta da počnem. Normalno nije se imalo ni materijalnih sredstava, ali je bila jedna želja koja je u meni uvijek bila da sve što radim budem samostalan, da učim da budem samostalan, da mi praktično niko ne treba za neke stvari u životu, da mogu sam da ostvarim, da mi ništa nije teško i onda na neki način se jednostavno sastalo više pozitivnih faktora u mom životu. Možda sam dodirnuo dno, pa se, ja često kažem u nekoj šali, odgurnuo i dobio jednu dobar vjetar u leđa u tom smislu da nije bilo dalje dole. Sad je moralo nešto se napraviti u životu kvalitetnije i bolje. Šta da kažem, žicao sam novac. Tražio sam od rodbine prvo po 5.000 franaka na zajam, što im se zahvaljujem i nikada to neću zaboraviti. I u suštini najvjerovatnije ću ja tako svojim rođacima pomoći kao što su mene moji pomogli. A žicao sam i od prijatelja. Znači, bilo je veoma teško. S tim što sam počeo gore u Domu kulture u Ugljeviku, u Zabrđu. Iznajmio Dom kulture i tu sam počeo da radim. Izmakao sam se od Bijeljine što dalje da bi imao što jeftiniju zakupninu prostora. Najvjerovatnije nisam ni ja bio siguran da ću uspjeti. A inače, moj život počiva da neću uspjeti. Ako uspijem, hvala Bogu, sve je okej. Nisam ja imao mnogo problema, ali sam ja snagom nekog svog personaliteta uspio da opstanem i moja porodica, ali znam sigurno da je jedan veliki broj ljudi mnogo trpio, koji su imali jako dobre statuse u gradovima dakle su došli, i materijalne i intelektualne i uloge koje su bile, da li su radili u nekim ozbiljnim institucijama, privredi, kulturi i tako dalje. I jedan značajan broj ljudi se upravo nije snašao zbog nerazumijevanja ovoga o čemu govorimo. Ja sam bio prvi predložen u Srpsku demokratsku stranku od svih izbjegličkih lica. I znate šta je bilo? Kad je bilo glasanje, nisam ni ja jedan prošao. I sjećam se, izašao sam za govornicu i rekao sam, pa ako vi smatrate ja da poremetim Dušan Stevanović, tada me nisu znali, sada me znaju mnogi ljudi, tada su me znali nekoliko ljudi iz Semberije. Ako smatrate ću ja vaš koncept poremetim, da meni tu mjesta nije. I ja sam tada napustio Srpsku demokratsku stranku.
Najteže su mi bili kad sam krenula sve kuće. Tad, najteže mi je bilo. Šta ćeš? Šta ćeš? Kažem ti, sin mi je taj poginuo. Izgubi njega, izgubi kuću, izgubi brata, jednog drugog. Šta da radiš? Šta da radiš? Pa teško je to. Sjećam se jednog saborca koji je bio ranjen. I sjećam se mojih saboraca koji smo otišli u posjetu. I kad smo izašli iz bolnice, jedan od njih je rekao ajmo da popijemo piće. Bilo mi je teško. Pa nismo imali čim piće da platimo. Vjerujte mi to. Zamislite da sam zadnju platu primio aprila 1992. godine. I ja i supruga. Mi smo oboje bili zaposleni, ona radila u štampari. Ja sam radio u bratstvu, ja sam imao tada 2 možda profesorske plate. I išao na skijanje redovno, išao redovno na more, imao ugled u svome gradu, bio kadar opštine. Ja danas mogu da kažem, znaju me ljudi kroz ovo možda što radim, dio tog ljudi. Šta ja znam što reče da moj prijatelj da izgubim iskrenost sposobi ruševina. Taj trenutak nikad ne zaboravim. Da sam jednog momenta bio da nisam ništa imao kao sebe, osim uniforme koja je bila na meni. Znači da ništa nisam imao. Ali hoću da kažem da sam moralni pobjednik. Pobjedio sam i sebe. Pobjedio sam i sebe u tom cijelom događanju tih 90-ih godina. Znači, nije me niko uspio da uvuče u kriminal. Nisam ništa pogledao, ama ništa me nije zanimalo. Zanimalo me samo da preživim i da posle toga mogu normalno da svuda hodam kao što je danas dan hodam po cijelom svijetu. Znači, podignuta čela. Godine su prolazile, životi su se nastavljali, sredine su se mijenjale, prijateljstva su se rađala. Ali ipak ostala je ona nevidljiva nit podjele koja nikada sasvim nije iščezla. Ostali su oni i ostali smo mi. Na koji način smo se poštovali? Ko je od koga učio? Ko je mijenjao okolinu, a koga je sredina mijenjala? Ono što ja recimo nisam nikad razumio kao čovjek koji sam živio u velikom gradu, kao što je bilo Sarajevo, da ovi ljudi u malim sredinama, tada je Bijeljina bila mnogo manja sredina nego danas, zajednica sa 30.000 ljudi, danas je to već grad. I danas je iz tog ugla drugačije. Danas, mislim, i ovi ljudi koji dolaze danas u Bijeljinu, a i danas dolaze, da nemaju tu vrstu problema koje smo mi imali 90-ih, 92., 93., 4. i 5. godine. Dakle, mi koji smo živjeli u velikim gradovima nismo imali tu potrebu da se bavimo drugim ljudima. I to je bilo nemoguće. Ovdje se svak bavio drugim ljudima više nego sami sa sobom. Bijeljni je interesantno što je povećan broj stanovništva. Treba infrastrukturu, uslove života, zapošljavanja, ti aktivnosti prilagoditi toj činjenici i treba to imati na umu. Mi nismo imali popisa, ne znamo ni šta je se tu još desilo konačno. Ja pamtim Bijeljinu 90. godine, ali mnogo je se promijenilo. Vidimo koliko se ta infrastruktura, koliko mnoge se stvari promijenile. Kažem ti, mogli bi daleko bolje, ali... Dakle, mi bi trebali danas da od ovih, ne znam, 100.000, 150, ja mislim da ovdje ima sigurno 50 do 70.000 koji su došli sa strane, da o njima više ne govorimo kao računalnim licima, nego da govorimo kao ljudima koji su ovdje opredijeljeni da žive, koji ovdje već imaju, dakle, sve ono što ih čini punopravnim članovima jedne lokalne zajednice, imaju svoju porodicu, imaju svoje nekretnine, imaju svoje poslove i ne vidim ja sad razloga da se mi sad evo na lokalnim izborima kandidujemo ispred reda ovih ili onih. Ja mislim da bi tu priču trebali konačno da privodimo kraju. U suštini šta sam ja posle 20 godina? Da li su mene prihvatili semberski narod? Da li on uopšte mene prihvatio? Da li sam ja zaživio se u njihovo tkivo? To se nekad pitam. Da li mogu da komuniciram sa njima? Možda ja komuniciram sa njima, možda oni lažno komuniciraju sa mnom. Ali da se x puta pitam
ko sam ja i gdje sam ja. I da li ovdje pod ovim nebom imam mjesta za mene ovdje. Ali mislim da ima mjesta i da sam se svojim radom i trudom izborio da nađem svoje mjesto pod ovim nebom. Da sam prihvatio dio običaja ovdje, jesam, da čuvamo i svoje običaje uz to svakako. Imamo mi svoje i slave i na neki način i veselja i mislim da meni puno ljudi domaćih dolazi, ali ja tu stvari jednostavno ne osjećam više nikoga ni kao domaćeg, ni kao raseljeno lice. Pretpostavljam da sam promijenio neke običaje koje ja još nisam svjestan. Možda da mi mama kaže moja, sine, pa to se nije kod nas tako radilo. Onda bih shvatio da sam neki običaj promijenio. Iako sad tvrdoglavo govorim da najvjerovatnije nisam promijenio običaje iz svog kraja. Iako kažem, imam namjenu da se našalim nekad. Ja jesam izašao iz sela i došao u grad, ali sam ponio selo i sa sobom. La ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Pa danas su izbjeglice uglavnom ljudi koji se nisu snašli, ali ima značajan broj tih ljudi koji se nisu snašli. Ljudi su uspjeli da pretoče tu svoju imovinu. Da je tamo prodaju jeftino, a da je ovamo plate debelo to što su napravili. Ima nas svakakvi. Ali najgore što nemamo karaktera, nemamo da smo svi isti, da se udružimo, da budemo svi zajednički i da imamo nešto da ostvarujemo sebi. A ne, mrziš ti mene, ja tebe, onaj onoga i to je tako. To je najteže. To je najteže. Ako se nas dvoje lijepo slažemo, psuje ona majku, kako se njih dvoje slažu, kako to sve vršu. Znaš kako je to? Ja bih volila da nismo ovdje došli. Ja kažem da nam je 300 kvadrata placa zemlje. Mi bi počeli sami praviti koliko bi mogli, s čim bi mogli. Jer dok si svoj na svome, kaže drugčije. Što rekao moj unuk, baba, nemoj skirat, ja sam sa svoj na svome. A misli kako ti. Eto ti. Ja mislim da mi idemo u nekom pravcu koji bi trebao konačno da označi kraj tih loših odnosa, oni koji su domaći, oni koji su došli. Dakle, čini mi se da ima tu dobrih rezultata. Ta integrisanost se najviše, čini mi se, ispoljava u tom svakodnevnom životu, mladima, na fakultetima. Nje je još uvijek najmanje u politici i u organima vlasti. Mi se pečemo na istoj vatri. I mislim da to ne treba razdvajati. Problem zaposlenosti, problem standarda, problem tih socijalnih davanja, zajednički za sve. I ne mislim da su tu neki posebni problemi. I nije to u zakonodavstvu Republike Srpske, razlike ne postoje sad u praksi. Ali u praksi i boračke organizacije i penzioni, taj sistem i zdravstveni sistem ne podrazumijeva te podjele. Dosta njih je postalo jako uspješni ljudi i neminovno je da moramo da zavisimo. Ružno je sad reći oni i mi. I tu riječ treba uvijek izbjegavati. Da zavisimo u
u poslovanju, u ovom slučaju ću reći i mi izbjeglice i oni domaći, da smo već počeli da zavisimo jedni od drugim. I to već hvata maha više, više, tako da to više nikad niko neće ustaviti. A prije svega možda je i dobro vrijeme što je vrijeme kapitalizma, privatnog kapitala, što nije socijalizam. Možda bi se u tom još više raslojavali. Desilo se to što se desilo u ratu i ja smatram da je ta homogenizacija koja je napravljena u ovom ratu, ma koliko koštala pojedince, uspješna na neki način za buduća pokolenja. Nešto se razdvojilo, nešto se kondenzovalo, nešto se na neki način povezale neke linije i mislim da smo svi time dobili, da smo kao korpus jači i na neki način imamo budućnost. Da je masovno sivilo izbjegličkih dana iza nas, konačno možemo reći. Da će brojni pojedinci i dalje nositi izbjegličko breme, ostaje tužna istina. A ko su danas izbjeglice? To su oni koji nemaju svoga doma. Oni ljudi koje siromaštvo svakodnevno podsjeća na neku davnu, prijeratnu sreću. Oni koji nikada nisu nadoknadili ono što su izgubili. Izbjeglica je svaki onaj koji se nije srodio sa novom sredinom, koji se nije prilagodio novom životu, koji ne osjeća da tu pripada, koji je odbačen. Svi ostali imali su više sreće.